جنابند نوچه رادیو دنگه گل باش ایرو 11 جوت مه 2024 این لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 گتار نشم نوچه این داوی پیشکش بکن. تکلداری تجیتال ایمرالی سریل کمیسیون لیکولین کرنا مافن مرووانا مجلس هات داین. پارلمانتر دم پارتی نوروز ویسال اصلان تکلداری روش ریور عبدالله جالان ویسی آکتاش Ömer Hayri Konar و حامیلی یلدرم یلنگره و ایمرالیتین گرتن سریل کمیسیون لیکولین یا مافن مروان و مجلس هیکیدا. نوروز ویسال ایسلند دیار کرد که 43 مهن جگرتی ها گره و ایمرالی تو آگاهین های انگرتن و گد روژا داوی یا ورگرتن آگاهی جبرز اجالان که وک مخاطب و هزا چاره سریع پرسکریکا کرد یا بینیکاش 25 آدار 2001 بو. هفدیتنا هری داوی برای عبدالله جلان محمد جلان بریا تلفون کربو و پشتی چند دقیقایان هاتبو خود کرن. آخافتنا داوی عبدالله جلان به پارزرین خوره ده هفته تباخ 2019 انده بو و جوه دمه اوور و 8 سالن به پارزرین را هفدیتنه پیک نهاتیه. جه 27 تیرمه 2011 حتی دودی گلان 2019 جی خدقه هفدیتنه به پارزرین را هات راگاندن که ده سال 2019 انده 5 جاران به پارزرین خور هفدیتن پیکانی. پشت هفدیتنا داوی هفته تباخ 2019 جاره کدن بینا ورهات خدقه کرن. همو سرلیدان جالی ریوبریا گردیگه و وکه بهانه جزای دیسیپلینه ین دوباره هاتن داین به انجام من. او روشا که جبه حقوقی رژی استثنائه بردوام دکه. نوروز ویسال هری داوید بیشه لگرتیگه ها گره و ایمرالی 25 سالن بین پیکرنا قدخه ایشکنچه و معامله خراب دومه دوه داوی لوه بیانین. جبو کل ترکیه آشتیه که ماینده و سروریا حقوق پیک وره پیویست کمیسیون و جبو بداوی کرنا قانون و بین پیکرنین لدیجی بلگه و پیوان مافن مروان ین ناونتوی اینسیاتیف و پیشنیارین چاره سریه پیش بخه. خبات میتینگا آمده امه به روح سفربری تولی میتینگه ببن. خبات میتینگا آمده آد 13 جوت مهده دوام دکن. ده چارچوبه خباتان ده اصنافین پیشسازیا اوتوموبیلان آرنافچه پیاس خایا پنار هات زیارت کرن. پارلمانتر دم پارتی بریتان گونش بانگا تبلیبونا میتینگه کر و گد لترکیه کریزه که کور هیه و ده همان دمه ده شر لدیجی دموکراسی حقوق و ماف مروان هیه. ریا رزگاریا جشر و کریزان آزادیا برز عبدالله جالانه. ام دخوازن جبو را کرنا تجیتا لسر برز عبدالله جالان میتینگه گل دار بخن. آرمان جامعه اوه که اف پرگالا که 100 سالن ما خزان دکه و کتخواری دکه و پرسکریکن ما چارسر ناکه دنگ ما ببیزه وینا ما ناس بکه و اف پرسکریک باوی که دموکراتیک چارسر ببه. پارلمانتر و ریوبرندن پارتی چون سردانا بازارا گنم بازار حیوانان و تاخا شهیدلیکه. پارلمانتر دم پارتی سرحات ارن آغفی و گد ام آشتی دخوازن ام آزادی و بردلا که دخوا دخوازن. جبر ویه که ام ده 13 جوتمه هیدلقا دا استاسیون بین جمهف. جنین لسوری جهاتن جمهف لکولان پارک و استافانگریان و گل و خواندن میتینگا 13 جوتمه هی. لنافچه آمد بسمیلی جی هفشاردار مزگین اکین و گوون تانرکولو لگل ریوبرندن پارتی و دب پی ین نافچه لکارگه ها پیشسازی بسمیلی سوکا گنم جه اوتوفروشان و ترمینالا بسمیلی اسناف زیارت کرن. ده سردان ده هفسرو که ده بپا بسمیلی یوسف آکتا شاخفی و گد دوه امجبو آشتیه که ماینده بشتاری میتینگا آمده ببن. دوه هرکس لدیجی تجیتا لسر عبدالله جلان بشتاری میتینگی ببه و دنگ خواه بلند بکه. لبارسلونا و گرانادای چالاکین آزادی جا عبدالله جلان ره. لبارسلونای چالاکی ده چارچوبه پینگا و آزادی جا عبدالله جلان ره چراسری سیاسی جا پرسکریکا کرد ره به پیشنگی کمیته ژنولوژی و پاراستنا کردستان اکو انترناسیونال شیدناف دا جیه تگرن چالاکی هات کرن. پشتی ریزگرتنی داخوینی کاتاداین و هاتا گوتن که دولت ترک بکریان فاشیزان جبو گل هرمی و توایی جهان مترسینیه. دوید ده سال دویمینا پینگاوه ده تکوشینا جبو آزادی عبدالله جلان و چارسری پرسکریکا کرد وره خورد کرن و تقص بسر بکوه. پشتی داخویانی سمینرک لسر مجر آزادی جنه و خواه پاراستنه هات پیکانین. لاسپانیا باجار گرانادا هرم اندالوجیا جی به پیشنگی کوما لا تاسکووا و کردستانیان سمینر کات بکانین.
د سمینر د مجار پارادایگما کنفدرالیسم دموکراتیک نتوای دموکراتیک اکولوژی و مدرنیته دموکراتیک هات نرخاندن د سمینر د هات دستنشان کرن کو تکوشینا جبو پنگا و آزادی عبدالله öcalan ره دوی وره بهیز کرن جبر فرض کرنا لگرین تازی و لهندر دو درمان کرن تیاستن کرن لگرتی که ها اکچا داوتی پاته مافی تندرستی گرتیان تیاستن کرن جبر فرض کرنا 6 مهن گرتی نکارن بچن نخوشخانه کره گرتی یوسف سرد کایا زیا سرد کایا دیار کر کو باوی وی هفته و 2 سالیه و به نخوشیا بهچت کتیه لجبر لگرین تازی و لگرین لهندر دو نکاره بچن نخوشخانه هفجینا گرتی سردار köse bahar köse جی دیار کر کو هفجینه و جبر فرض کرنه نچوه نخوشخانه هفجینا گرتی آلی ünlü زاهیده ünlü جی دیار کر کو هفجینه و دورزش ده ملوی شکستیه و گوت دویا بو جبو کنترل را بکن نخوشخانه لجبر لگرینا لهندر دو نچوه معاینه زاهیده گوت که ده هفدیتنا میا داوی ده جمره گوت که ملوی نباشه و دما کتشتان دگره اشتکشینه موسا کولتر 4 روز بره جگرتی که اکچا داغه هات بردان و دیار کر که فرض کرنا بن بکرنا هری مزن مافانه و گوت کریارین کیفی هنه و سازین دولت پارلمنت و جدناف ده نخوازن مداخله بن بکرنه مافین مروان بکن موسا کولتر گوت محمد علی یاشا ده 19 سبات ده جبر نخوشی پنجشری هات بردان و 5 ماهانشون ده جیان نخوش دستا جبر فرض کرنا تشخیص کرنا نخوشی اوی به درنگی هات کرن و جیان نخوش دستا نخوشی گرتی زیاد آغاولو جی به نخوشی کوها بو دنا و روژه که دسته جران کریزا دل درباز کرد پشره گاردیان هاتن و اولسر ملان برن دده ما کریزی ده دست خواه سدیه دخه و بخوینده به روبریا گرتیگه به بحانه که زرار دایا سدیه او جزا کرد موسا کولتر دازان که دوی گرتی دوغان ارگون و بیلال کپشا دملدست بین عملیات کرن لجبر فرس کرنه درمان کرنا وانشی ته آستن کرن وریشه مرادی لدیجی دارو کرنان دست بگره و برچیبونه کرد اندام جواتا جین نازاتا روجلات کردستان کجار وریشه مرادی دازانین که به بونای ده جوتمه روجات کوشین لدیجی مرنه دست بگره و برچیبونه کریه وریشه مرادی یک طبقه لسنه جالی نوبدار شورش و هات رفاندن و پشتی پیواشوی بنچاوان 2 هفته ای هات گرتن وریشه مرادی نهال گرتیگه ها اوین تی گرتن و بهنجتا اندابونا رخصن تی دارزاندن جه ایتالیا شانده اک سردان اسازین شنگاله کرد دشانده در روشنبیر اکتیویست مافن مروان روزنامه‌نگار نویسکار و دکتر جیتگرن شانده پیشی چو شنگاله و سردان اسازین ریوبریا خواسرا شنگاله و تفگر آزادی جنین ازدی کرد اندام شانده به ریوبرین سازیان را هفدیتن پیکانین و دربار روشال هرمی آگاهی گرتن پشت هفدیتین لور شانده سردان اسازین تندرستی ین لخانه سر تل ازر بورک سردشت و شنگاله جی کرد یک شهندام شانده دربار سردان خود آخفی او گوت بریان ها گلک جران me سردان باکوری کردستانه کرد به سازی جوداره ام جبو آلیکاریا مروفی پروژه آن پیش دخن مخواست ام سردان وی خادجی بکن و لسر پیش خستن هن پروژه این لورجی خباتان بدن مشاندن تپاین کشانده سردان وارگاه پنابران شهید رستم جودی محموری جی بکه کنگراستار هفرین خلف و یاده عقیده ببیرانی کنگراستار جبو بیرانینا سکرتر گشتی یا پارتیا سوریا یا پیشروژ هفرین خلف که 12 جوتمه 2019 جالی چتین احرار الشرخیه ین دولتا ترکا داگرکر و هاتبو شهید خستن و جبو اندام کمیته لوهاتن یا گرکی لگی یاده عقیده که 13 جوتمه دیرشا داگرکری یا لسر سریکانی ده شهید ببو داخیانی یک نویسکی وشاند ده داخیانی ده قتل کرنا هفرین خلف و که هولدانه که ببخت آجبو خود کرنا دنگ جنا آزاد و جبو تونه کرنا ناسنامه و تکوشینا جنان هات نرخاندن ده داخیانی ده تکوشینا هفرین خلف هات ببیرخستن کنگرهستار سوزدا که ده به بریارداری لهمبری داگرکرین که روش به روش سوچین خوالدی جیشن زاروک و سیویلان زیده دکن تکوشینه بدومینن هر اوها بانگل جوا کانابنه تویجی کر که برپرسیاری خویین دیروکی پیک بینه و حساب شخطیل جنان بپرسن. لافری نوالاتی کات رواندن
Çavkaniyên xwecihî diyar kirin ku çeteyên Devleta Tirka dagirker welatiyê bi navê Refet Mustafa Cafer ê ji gundê mezin ê Şerewayiyê Efrînê revandiye. Li gorî heman çavkaniyê Cafer dema ji Lubnanê vegeriya gundê xwe ji aliyê çeteyan ve hate revandin û ber bi ciyekî nediyar ve hate birin. Diyanetê 7 milyon TL ji bo çapxaneyê xerç kir. Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê krîzeka aboriya giran heye û xizanî û hejarî her ku diçe zêdetir dibe. Di demeka wiha de pereyê serokatiya karên Diyanetê xerç dike balê dikişîne. Lêçûnên çapxaneyê yên serokatiya karên Diyanetê yên di navbera çile cotmeha 2024 de 7 milyon TL derbas kir. Li gorî nûçeya bir günê Diyanetê de çarçoveya îhaleyên çapkirina çar pirtûkên cuda de 7 milyon û 417,300 TL xerç kir. Artêşa İsraîlê kuştina fermandarekî Cihada İslamî ragihand. Di daxuyaniyê de hate gotin di êrişa İsraîlê ya li herêma Tol Kerem a Şeriyê Rojava de fermandarê kampa Nur Şems ê rêxistina Cihada İslamî Muhammed Ebdullah û çekdarên din hatine kuştin. Muhammed Ebdullah li şûna Muhammed Cebir Ebu Sucayî ku 29 tebaxê li kampa Nur Şems hatibû kuştin hatibû erkdarkirin. Li gorî artêşa İsraîlê destê Muhammed Ebdullah di gelek êrişên li ser herêmê de heye. Tevgera Cihada İslamî derbarê mijarê de tu daxuyanî nedane. Neteweyên yekbûyî li Lubnanê zêdeyî 100 doktor û xebatkarên tenduristiyê hatin kuştin. Berdevka Ofîsa Mafê Mirovan Ravîna Samdasanî li neteweyên yekbûyî daxuyaniyek da û got ji cotmeha derbasbûyî û vir ve li Lubnanê bi giştî zêdeyî 100 doktor û wezîfedarên tenduristiyê hatine kuştin. Sêyemîn Festîvala Şanoya Arîn Bîsk û Zülfên Aştiyê di pêncî cotmehê de li Kobanê dest pê kir. Festîval bi pêşengiya desteya çandî ya kantona Firatê û bi hevkariya Tevgera Mezopotamya ya çand û hunerê tê lêdarxistin. Festîvala ku ji 2 salan carekê tê lêdarxistin, îsal bi duruşmeya şanû nasnameya hişmendiya civakê pêk tê. Ji serenserê herêmên Bakur û Rojdatê Sûriyê Komên Aştiyê beşdarî festîvala ku wê ya 12 cotmehê dewam bike bûn. Şanogerên beşdarî festîvalê bûne derbarê girîngiya festîvalê û hunera tê pêşkêşkirin ji anefê re axivîn. Şanogerê ji bajarê Hesekê Şervan Hec Mislîm ku lîstikvanê şanoya mûm û çiraya Hilala Zêrîne, şanogerê ji bajarê Efrînê Mehmed Yusuf, ji PKT'yên Ereb Fatme El İbet ku ji bajarê Reqaye, yek jî PKT'ya Ermenî Dîkran Erdemyan jî anî ziman ku wan êşên xwe biriya şano vegotin. ام كشانوگر و یان هلال زیرین ام تبل فستیوال شهید آرین بون لباجار کوبانی الهریم و پراته و ام سپاسیا کمیته یا مهرجان دکن و ام دنج بوان شرکتن به شانو تشتي كي بري جرينجا جبوي جواكي بالذات برتشتن هنا جواكا ما ياد رجلات نافيندا كاتن قالبان ام جي عيني كشانوجر ام شانوين خا ام بيشكش دكن جبوت هنا كي قالب ورن شكاندن هنا كي تقاليد عاجز ورن محاندن شانوج مرا پر گرینگه یعنی ام وقت ملتنا ارمن شانوج مر گرینگی اوی انه مخدا ناسکرن يعني دريا شانورا ودريا شان دامه ام پر هات الناسكرن د بازار ده ود مجتمع ده وشخوا شانو جمرا هري جرينج انه ايش امر ملتها انه ام وق ملت يرمن كون كوجيا بري 115 صالح 11 صالح بسري مدهات مدا خوانه كرنج كسن ايجو ناس ندكرن انه افتشتاب سري مدهات جرينجيا پر جمر ابو يعني شانو Gudarên hêja menûçe pêşkêşkirin dem